Nove e-usluge biće dostupne građanima Bojnika. Građani i građanke Bojnika od sada mogu da koriste nove elektronske usluge koje je opštinska uprava razvila uz podršku vlade Švajcarske kroz program Swiss Pro i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Bojnik je jedna od 35 lokalnih samouprava u Srbiji koja je uz tehničku podršku programa Swiss Pro unapredila kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi. Podrška lokalnim samoupravama ima za cilj povećanje transparentnosti i efikasnosti u obezbeđivanju bržeg i lakšeg pristupa uslugama i pravima građana. Zadovoljstvo nam je što, zahvaljujući podršci vlade Švajcarske kroz program Swiss Pro, naši sugrađani dobijaju 7 novih e-usluga koje su dostupne na portalu e-uprava. Obezbeđivanjem e-usluga Bojnik se svrstava među uprave koje štede vreme i novac svojim građanima, ali im pružaju još jednu mogućnost više da se uključe u njen rad i daju lični doprinos da naša lokalna zajednica još bolje funkcioniše, istakao je Nebojša Nenadović, predsjednik opštine Bojnik. Putem portala e-uprava stanovnici Bojnika od sada mogu da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo ili podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj inspekciji za zaštitu životne sredine, kao i da prijave komunalni problem. Podnošenje primedbe na nacrt planskog dokumenta ili odluku o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida su takođe neke od novih e-usluga koje su dostupne stanovnicima Bojnika. Unapređenjem efikasnosti rada lokalne samouprave građankama i građanima Bojnika je omogućeno da brzo i lako, bez čekanja u redovima i dodatnih troškova, pristupe javnim uslugama koje su u nadležnosti lokalne samouprave i ostvare određena prava. Bojnik je jedna od prvih opština čijih se novih 7 e-usluga našlo na portalu e-uprave, istakla je Majda Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss Pro. Kampanja Da kliknemo zajedno realizuje se u okviru programa podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss Pro, koji podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u partnerstvu sa stalnom konferencijom gradova i opština.